Marafiki hawadanganyi. Kwa hiyo hakikisha unachagua marafiki kwa makini. Ukikaa na marafiki ambao wana focus na mambo ya kuendelea, na wewe utaendelea. Leo kaa na marafiki ambao wana focus na mambo ya hapa, ya leo, wewe utakuwa ni wa leo. Kama ile mitumba ya Kariakoo, kwamba mambo ni ya leo, ya leo. Viazi vimepikwa jana lakini unaambiwa ni vya leo. Ukitaka kuwa wa leo, kuwa na marafiki wa leo. Lakini ukitaka kuwa na mtu wa kesho, mtu wa mambo makubwa, mtu ambaye unaacha historia, mtu ambaye unatikisa ulimwengu, mtu ambaye shetani akikuangalia na kuogopa, jizungushie marafiki wa kesho. Marafiki ambao wanawaza nje ya box. They think out of the box. If you stay inside of the box, you will go nowhere, my friend. Think out of the box. Na unawezaje kufikiri nje ya box? Tafuta marafiki ambao wanafikiri nje ya box, marafiki ambao wanaopenda kujifunza, marafiki ambao wanamwamini Mungu, wana focus na Mungu. Kama ni maombi wanaomba sana, kama ni imani wanaizingatia zaidi. Marafiki wanaowekeza kwenye kesho kubwa.